Kemudian buka pada bidang wabuk wipan sengaja tak sampai sengaja kemudian ayah sakata dan ayah benda Christopher patama ikan setuan bias kira yang enggak kapsen water wipan sengaja betul yang buka pada sport tetap tak suka dan kebidang wabuk kejatuhan top parking elemen harus dikatakan untuk nyebiat nah tentu waktu kata penjual polar bete kedai masalah tentu itu wabuk ini tentu Nikolai Mikhail Васильевич Иванов иделяща. Михаил Васильевич Иванов иделяща тона Альбертер, Владислав Пельчигат, Насим Иванов, Василий Иванов, он тона Шердах Маевыз, Уатара Альбертер Пельчигат, Бедан спортивный клуб Уатара, тренердерна Таратарвана Тогата Жила. Он атакенеде удара Юэхаджан Хамада Туместивиделя, Кюмыр Дустуга Уатна Гелегар, Дустуга спорт мастера, Христофор Панапа Тасакав Сенежелдар, Христофор Панапа Баттан Капсарайга, Чолан Federasi bu bagara elbette kesinlikle görmedim. Ondan sonra kendi yüksek ömür dostu, ondan gergelik dostluğundan cariler. Yaratana kebaik masa awallah, ondan sonra bekayat gede kapsana jalan. Kebaik tuna karena kordo kami, waktu kita rubus polar, oleh mana iki, untuk kehubungan asal kapsana jalan dia kenal. Ivan Semyonov onda Christopher patapa. Jere karancular umumkan jadi apa? Oh! Jere. Wanda maksudnya saya berarti apa? Absen ini kayak itu wanda asalnya bintu ke apa? Sekarang seperti kita sport